الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ආදාල්මෙන් මිරේ ස්මද්ද කොලිත බෙෆුන්න ඛුත්බායින්ගේ මුලින් ආ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එකීග අල්මෙන් මිරේ මිගෙන ස්තෙන්ත බෙෆුන්න ඛුත්බායින්ගේ 26 වන ප්‍රෝග්‍රෑම් අල්මෙන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ගේ මෑගන මක්සද කී තිබෙෆුන්න හුකුරු ඛුත්බාගේ හඳන් ආකොල්ලදී අදි තිබෙෆුන්ගේ පුලුගෝ ෆෙදාන බයි සුවාල් තෝගේ ජවාබ තිබෙෆුන්න හැම කෙනස්තිනෝ ආදාල්මෙන් කොම්මේ හෆ්තායගේ තිබෙෆුන්න හැම මිගෙනස්තෙනි ඒ හෆ්තායගේ හුකුරු ඛුත්බාගේ මවුදු එගොත අල්මෙන් මේ හෆ්තා මිගෙනස්තෙනි තවාදු වෙරිකමකි දරජා උෆුලිකින් වාකම මි මවුව අලමෙන් නැකිගා මිරේස් බාර වඩා ගන්නවානි අෂේඛ් මුහම්මද් හලීම් ෂර්බඩ මර්හබන් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෂර්මෙන් මිහාර මිකුරි මිගෙන්දනි 26 වන ප්‍රෝග්‍රෑම් අලුන් හම උම්මීදු කරන බෙලුන් තෙරෙන්න මිහාතන වෙස්සම වර්ගින මාලුමාත් එක ලිබිගෙන් දාන කමුග මිය දොලමෙන් වහ දක්කාලනි තවාදු වෙරිකම බෙහෙගතුන් mi khutbaga iswa fadain mi sifayaki almen mu'minunge kibaga hurun lazim sifayen adi hama emme nabi be kalunge wes sifa fulen mi alun suwalaki tawadu werike kibaga hunnan jehen magon sifatayaki kobata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mi tawadu weribun ei ekama amur bevigimba sifayen ei mu'minunge gaga musliman gaga hunnan jehe sifayen nabi be kalunge sifaye mi hittirikan boda verikan netum kibur verikama durubun mi istakunnun oga veribun adi mi higge moli dirulumuge wes tawadu veribun hittirikama mi oga verikama ehuga mi istakunna muamalat kurun hinitum mi huriya kantattake tawadu veri ba mi higgaga hunnan jehen algon menna mi denni mi amur فواكمن مكمك مسيفين سيفلي بقتمك أي الله سبحانه وتعالى أمرك ربك ما كم إلى وحيك ربني واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب ربك ليغفان مي خليغفان تبا وداغن وا مؤمنون تكا مي فيفل تيركل لباش معنك تواضع ورواشه بكرن تكا اوغا تري بكلو كمغا ವಾಶೆ ಹರುಕಶಿ ಹಿಂಹರು ಮಿ ಬೋಡಾ ಮಿ ಹೆಕ್ಕಮುಗ ನುವಾಶೆ ಮಿ ಸಿಫೆನ್ ಸಿಫಲಿ ಬಗತಮಕ್ಕಿ ಏಗೆ ಫಾಯದಾತಕ ಎಚ್ಚಿತಿ ಸ್ವರ ಬೋಡವೆಗೆನ್ ದಾನಕಮೆ ಏಯ್ ಅಲ್ಗುನ್ನ ಫೆನ್ನನ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಅಬದುಸ್ ಲೋಬಿ ಕುರಾನ ಓಗಾ ಬೆರಿಕಮುಗ ಓಗಾ ತೆರಿಕಮುಗ ಸಿಫೆಯ ಎಫದ ಮೀಹುಂಗೆ ಫಾತುಂ ಮೀಸ್ತಕುಂ ದಾನೆ ಹೆಮ್ಸಾಕ ಬರಂ ಅಣೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಸಾಕ ಮಿ ಅಲ್ಗುನ್ನ ಬಣಮ mi heggaga huredana mi islami nazarakum balairuga warnurangalu sifatake misalaka deena bara deenuge kankama meduga misalaka nurhun teriumuge sifay nuni deeni kankama furassara kurumuge sifay huredana ekamuko es eneki misalaka mihun namara oga terikon hitami mi hunna meduga waraboda mi hittiri mi hekkama manya mi haga fatam baragina be kudiyumaki ekashika makame شيخ معلومنا من مثالك هم ميهار دنيا بلالر مي غزة حالة فلسطين حالة هم غزة رأي تنتكا مي غير مسلم قوم توجه ويرنا أدي قوم توجه ميهم أكورا مسكة سما علون من هم بالا كنا مانه كديني قطون علون من كتفاتون أنا تفاتك هوري كموجا بس إنه أدي هم مثالك بدأ مدية لكم دنيا مشهور فوتبول كوتش ಏನಗೆ ಇಹುಸಾಸ್ತ ಮಿ ಗಜ್ಜಾ ಯಮೆದುಗ ಎ ಬಂಡುಂ ಕೊಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮರಗಿನ ಬೇಗೆ ಲೋಬಿಯ ಬಿಲಿಬೆ ಕಮ ಎ ಅನಹೆ ದೀನಿ ನಜರಕುಂ ಬದಕ ಮನ್ನ غير مسلم انکی ಅನಂ ಸೀದಾ ಮೌಗಹುರಿ ಮಿ ಬೆಸ್ನು ekama kuves hittirikan mi istakunnamedo oga verikan ekkamuga wanya barfas ehmi hunge hitta ebeka lebigen dan ema mi tawadu veriwa mi ha eneki ei mi istakun oga terwa mi ka banje eneki hinhar mi ka vegen eneki mistem kulmatiga hinutumba mi ka banje kiburu verikame boda kame enega huregen wan den ama shetifa kollihim kiburu verikan alon lo fede suwalaki kiburu verikan mi insana kibaga ashagannan medura sabtaki kobatun miha kiburu verwan dima vedana sabtaki kobatun ema furutam kamka haygot algon terham komme miha kwes emiha ga amilla nafsa meduga barabboda samad wanje ade evves kamaki algon menge molokamakun algon menge hori ilmegge sabakun bakantattakenno algon men libekum min ni'mati bis ay Allah subhanahu wa ta'ala algon men dibba etchen algon men
amillekan hodagan echennon haygatuga yeki Allah taala kirit qur'anuga wahi kurabani ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير بمبس الاتيابامهم قامل نفسك بس جه إبس مصيبات الجهم كوريغ مصيبات جهين كان فتق بيان نكرب باغوتوغا إبس كم مجهين معنى لوح المحفوظ غوريها كم ليوفي إن ذلك على الله يسير الله سبحانه وتعالى داد فسيه كم كي هم على من المصيبات على من نفسك الجهيرغا أي الله سبحانه وتعالى ما كورين جهينك ليوبا فكم هم إيغوت النعمة تبس مصيبات وهاكم ياتو بيان كوف بارو يدي كل نعمة ميهك اللي بينك مغوانيا بس النعمة اللي بينكم بس ما كورين بيان كوفني لكي لا تأسوا على ما فاتكم إكن إيغوت بيان كوريفوني تيبامهم أتم بيبي جنداك مكامدو ما يسنو مش ولا تفرحوا بما آتاكم أدي تيباميهن الدب بنعمة الجمتش بودا ونوغت ماشي بودا ونوغت معنى كي ألوغن من ندلبي نعمة جاها منصب مقام علم مهن إتبارج تهكيدان إن إبس كما كي أي ألوغن من جملو كما كم ألوغن من ندلبون إتشنونه ألوغن من علم كما كن لبون إتشنونه ألوغن من بارو قد كما كن لبون إتشنونه هوريها كما كي بس الله سبحانه وتعالى ألوغن من ندبي نعمة هنني نعمة الله سبحانه وتعالى دبني امتحان كرب متكا එහෙම අලගොන මෙන්ගේ අමිල්ද නෆ්සුග මතින් හදාන්නේ තිජ්ජකම ගවානම කිබරුරකම ගතරිය හිඟා දාන කිබරුරකම ගතරිය හිඟා දාන ඉබ්ලිස් එනේ කිස්වර රංගල මිහින් අස්ලු එනගේ ෆෙෂුම බලාර කි රංගල සෝලිහ තක්වා වර මිහින් නමස් එනගේ නෆ්සුග මතින් හදාන්නේ ති එනේ කි මා මෑම්මි හෙ ගොතුග අමිල්ලේ බෙලෙවුන හිසාබුන් එනවස් මගුෆුරදි කාෆර ගොතග බෙගෙම් මිදියේ එහෙම අලගොන මෙන් අලගොන අමිල්ලේ නෆ්සු තකාමද ගොරබඩ සමාලුවන් ජෙහෙන අලගොන මෙන් අමිල්ලේ හොදාගේ කමෙන් ඕන්න අලගොන මෙන්න කි කොම්බේක්කන් අමිල්ලේ නෆ්සකි නෆ්සුගේ මි මතින් හදාන්නේ නැති අලගොන මෙන් මි අලගොන මිහාර මි කියගොත අලගොන මෙන් අස්ලු සයිස් ඔලිජ්ජකම ගවනදෙන් කිබුරුවරිකම ගතරේ වර ෆසේ වෙට්ටිගෙන් ගදාන شهدهم بيفرو فدارنا سؤال كان مي شهتي نانجي غوتا آمكو مي كبروركم ماشغنني مداوريكماني ومتكون نونه مقام غوتون ميها كوريرا انداوركا එම අලගණුමෙන් මුදා හොද මසෙක්කෙන් නුකුරම් වීතෝ නෝනියා මති මකාම හොද මසෙක්කෙන් නුකුරම් වීතෝ මික සුවාල උපදදාන කරන්නේ කියනකද නංගල වරන සුවාගත මුදා හොදුමකි හැම එවස් මස්සලෙන් නුඑක් මුදා හොදම් මසෙක්කෙ කුරුම් ගින ෆාසා හොදම් මසෙක් කුරුම් යම හැම රංගල කමෙන් රංගල එකමුගේ තෙරේග හද්දු ෆානලා ගොස් කරනවාන එකම කියේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දික්රුම් මිහා එක්කිබා කුරාකම කබෙගෙන්නවාන හැම යහුගේ එන හොදා මුදලකේ අල්ලාහ් ටක එන හේද කුරා එච්චක බාංජේ අල්ලාහ්ගේ මෝගා හේද කුරා එච්චක බාංජේ එනගේ මුදා ලිබුන්ගේ සබුන් නිකමතින්ගේ මතින් හඳාන්නතේ මිහ කබෙගෙන්නවාන බයිෆාර හැම අලගොන ෆෙන්නාන බයි මිහුන්න කිවර නිකමති කමුග මේ නිකමති කමුග වනිකෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම්හුන්න මුදා දෙව්වා මිහු එකමකෝ ඒ මුදා දෙව්වම ෆවුග එක කුරීග ඔළුණු ගොතුග මතින් හඳාන්න නැති එනේ කුරීග ඔළුණු ගොතන් දුනියමතිග උලෙමුන්දා ෆකීරු නිකමතින්ග මතින් හඳාන්න නැති එමිහුන්න ෆුරස්සාර කරගෙන මුනේ එමිහුන්නන් ඉහානතික කුඩේ මිස්කොම් හෙදේකවම හිසාබුන් ඒ මස්සලේ මුදා හොදුමකි මස්සලේ නෝ මුදා හොදුම හැම ගොතන් مقامته بس هودم بخاصكم زمانوغا مقامته دومكي ايغا هيوبس واكم ايغا رنگل غوتو بينون كوريكم سالك الدين النصر دي الله سبحانه وتعالى دعوه النصر ديوي فد مقامتكم ديويكم بني هيبين نمس حسابون اين مقام لونغ حسابون اين اكم اتشمتين كاولنو اكويرنا ميستكون هندانتي فنونيما فنكم نهدا دنكم نهداك كمن اي ربو مسلينك مقام حسابون اين اكم بني مانكين هيتك برويركم اسوان النبي صلى الله عليه وسلم حديث غاسونان تيميه غواهك එකකි බරස් බර්ජේ ෆාමි හනකකි බෝ තලව ෆාමි හනකි ලෝක අන්දිරි මි Allah subhanahu wa ta'ala malaika be kalifon wa yatimihun
imtihanu kuraben timme honno se hon beenum ba kanka fuddawade be modade bege teren imtihana kattaka kan kure bege teren demi hako imtihanu ga fail wegen die em honna em honga kurige goin handana tigen die em hon kurige hore sifaya em honga kurige hore nikamati kan handana ti em bom imtihanu fail we kurige hore gota demi hon rujo wegen die tere ekako imtihanu pass wegen dema dunimati ga bado ke gota kan imtihanu kure dana mes algon hama gamas imtihana kurmati lanje wa got anna شدام خطبة جبابة مي إسلام دين فتروني معلومات ركما تواضع وركما أوجا تركمونه أنا سؤالك مي ديني دعوت ده بيفلو أدي هما ياكي مي إسلام دين الله بيكرا سنة الله بيكرا بيفلو ألوغانو من مي نمونا دكا نونيام بايكا دعوت دهيرو جنگولنجي أسلوب تاكي كبات النبي صلى الله عليه وسلم يا مخاطب كرب الله تعالى وحي كربني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كليغ فانك هنهرو بكليك كمغوانما كليغ فانوغ بشاغ ميستكون جمان وان كليغ فان دو قدان هما مي ور مهم نكتايم فرتم كمغالو منكي مي هتري اوغاوري بك بانجن دعوت دينموغ الگون منكي مي الگون منگه دعوت دي مي هونگه حالتو انگي مي اوغاتري كما كو دعوت دي miheka banjere hen oni wanawati ki mi den dawut den ba go nun hen gotaka dejje fariga ege no ba asar koffan mi war mashhur joke onnan de algoda ege e sida hagigate kame ehem buna kan enno muhammad da'in e bebe fulunge darustoga genno joke mi miskitaka da mi hako islam ba diyama ena islam bima mi etano mi hako bunani ena khitano kuran ngashi khitano kuran bunima ena bagutu en inkar kure puremeri timanna be benman khitano kurak bunima ehem mi hako bunne hem den jehni bo burkuldan shejehni mi ema hisab eka ehem kala mi halataka mi harmida wage islam deenuge picture ena hadiwege medi wara furtama mesen aso khitano kuran komme otum bagutal lazim kura bagute none eki hem ebre hikmat terwanje en hema dawat dinu warabbada hikmat te ka badas is kuran jehene mi hamaya ko namona dakkanje misalaka mi dawat de miha mi as mi darust gumid kiyani mi namaz kuran jehe wahaka ya jamaatu namaz muhim wahaka mi wahaka mi dakkaru ge en jamaatu kun fenne kama banya erun adoha mi hun asu fuhi wan bay mi hun ladus kan ne wahaka adoha en nukura kan kam ge wahaka en dakkana allah taala ke quran wa hikuran ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kibet ya ban nukura kan taga wahaka dakkana de me kam muhim nukuta an fahaka de saka alugandan nukurebe ane mi kamig kamaka ehme ka dawat dinumaki anenhe mi hama mi gos kameke no adi nudeshike asnu anata e laggando ekama ko onna nekama ege maanennu alugando ekam hutta dashake dawat dinum hutta saka alugandam saka damana ma den nukurebe den alugon hama ebbesaraka damana ma wahaka dakkaga nuwana yenu alugon hama dakkam dakka dekkumaki alugona beslibe hibbarka ban ekama algon nukura kamanya ilaggando ahabu onna kutubaga e bave mi hedun elumuga wahaka den alo menge terega wessama hedun elumuga warab bodan e bave farwa kodokollefa khassa ko hama mi anghembe from anu fa kollam benon den firimbe from algon mi bunani ki hedun elumuga rakkateri wani keno ekamako wessama khassa ko anghembe from am mikamuga hedun elumuga farwa kodakam ginakam fa kolla algondan hama mi khasako faatile anhem be from faru akudu koraka war boda faago wegende maane ki mi gayad du ko reeti kon hedun labe from adi moonu buruga aluga be flow salon ham fenigen de mustama terega faatile faru eden waran hama war boda du ko le fa kam gotoga furtama alu ham beno hama mi hedun elumuga anhem be flow firem be flow rakkatel anje kadate ki kobat islam dinu ge be hedun elumuga kantattaka balanje e kantattaka muslimig haysiyatun kuma meh bes jehnari ay kurangay ang hinakkam gawies ay firi hinakkam gawies mi infortum nukutaki miga netta faati
mibuni awra niwa kurumuga anhene firihene nete tafate hukuma badaru firihenum ves jehena awra niwa kuran anhenum ves jehena awra niwa kuran debam ves jehena awra niwa kur ewa karama mi dannawani hema mi warabboda samaru kan den jehenu kuta mi Allah subhanahu wa ta'ala Adam adi Hawa alayhim assalam debe kalun suwarugega lebum foga shaytana emme furatam ves kurikamaki debe kam kaluna waswas digen mi gahum farik kuluma fahuga debe kalunge mi awra kashfu kuri awra kashfu kuri hema ifadan ekan shaytana kuri nudinu man Allah subhanahu wa ta'ala manikiret qur'anuga بيان كرب أنجب فيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما آدم قدرين شيطان أتيبا منهم فتنة بريكوريا نوديش أتيبا منهم جمع بابا فتنة بريكوري فدين يما هدون قالوا إما برا سمالو كان دين جه كمكي أورا رانغلا فرو فيه هنا بجيا فيه هنا أوريكي mi fuula kakula demet fuula kakula demet edemedu jehene niwa kora namadum beeruga vejjiya namadum gakama banyang firhen mihage konda hame jehene niwa kora ekam alumun tere gama barang amu kame soto kolo daay ka duwa mi hum bes adi ehen kan kora mes e goin huddevegen enwan firhenun jehene firhenun gawra niwa kora e hama du echaka ban jehene ga baru kamongos gaage tantun inge waruge baro heduma kabe genwan firihen la hedum bes hame gota anhenum bes anhenunge dungelo gayaddu mi niwa kuran je member niwa fawa heduma kabanje ne khasa gote gangen kambalun nameduga baiduge bas fulen asfe bobe ei itor samalu kan denje kame firihen nabure anhenun naki mi emehunna mi hikki omugon emehunna mi damagatumu barutake horibe misalaka firihenako adi gami hebba gamis balaga misal kondu kedelaga huttukas mihakuma badaka ekamaka mi hiddamagane fitunu verinuwada namas anhenraku baru echellage magumati goleka banya maragina fit anhen firihenum efituna tawga jehen ehma khasagote ganhanun nange bahuri kantatake nukuruman as egtere nabiy sallallahu alaihi wasallam حديث كربني من دسيفاج ميهم جواهك نكلي فانو جزمانو ج دسيفاج ميهم نورة إتر إبكي نساء كاسيات عاريات هدون لاجن أوريام تبي أنهن تهج جواهك هدون لاجن أوريام تبي جوين المرين بيان كربني إجوتكي مثال بروجانا نيلو أنا جوتكي أدي بروجا عليك مجابيس أدي نيلك مجابيس مي بارو هدون له نوني أدي بارو نونس بارو يسدي توني هدونلو كورو هدونلو ميكال صفة لا هدوم جهون نيهري أنا أدي هدون ليك مجابيس أنا هونني أنا هورين أوريام النبي صلى الله عليه وسلم حديث كورن كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أمهنك أمهن اتباع قطوجمت جبربر اللي بفابيك أمهن nang uleve going e mabara kamuda goteke ade hemmihun lambang ulene goteke firhenum saake emhonna lambang nuni emihun etibe gotuge macchen hen anhen kamadun egota lambang dawatude mihun emihun ge bolu ge holi ganu tabbes jamale gongano padenne hunnan hadane goggon hadane boda hadis korobani la yadkhuluna aljanna e kambalun suwarugan wannane ولا يجدن ريحها هذه سورة وسوس ندوان مهنكش وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا من دور منك سورة وسنان همي هاي قطع ورقد بعيد بس فلم هما مي بس فلا مدو ورب بدر ركعتير وانجين أنهن كبل مي حديث بدارو أنهن أكي جاي دو إنكم مهن نباكورن جه منبر نيمانك بروغا على بين المرنغ هو مون وسنيا كوغ فاتله اكو انهنا مولي انهنا غاوريك يوم شافي دال مولي انهنا كي اوريك
niwa rangala niwaawegen hunnan jehen en niwa nuwakama gwana mi hadis ge teriya banna mi hadis ge war sariha ibaratun bayan kurabba soruge nuwanna hemma haygotuga mi rabbula rakka terban jehe kamen namaves argumentere gama mi anhen kabadunge meduga emme farwa kuda ekkama kawwane mi hedungal makanta hama ya ko hedun egotun elumuge etura adi evreves adi de kurin ai mehar gaga nesifata mesebajassa makeup kogga mi gaga kula ekikala kula tangulaage itura mi firihenun ge mi samalukan libekala iturukan kam beseba warabbodak kurave hema adi mi baru echellumuge itura goswegen ebade hama kantatte hema mi anhin kabalun warabboda samalu anje kan kam tema je hama firihim beflon wan salahna bena dakkala shefa kudi mi sotolagen uluma adi hama mi t-shirt nula uluma mi hama firihim beflon terega sama hamukam khassa kon hama tividalu hen mi duwan dairuga noni kulen dairuga hama warabboda faaga firihim beflon vesama miwa kuranje kanta niwano kon hama ule kamuga hama aamu tantanuga tv taggo sama fenno ebade mi manzarata hama yakiga mi fatulun faakuriga wa faakurives me hunnanje hisabura tiriya du kolle farqa ke to dekene mi kantatta te firihim beflon na mi ge oti mi ki hawaregen nokkatere kamta ade mi firihim beflon ge mi faakuren un izar la echegge e monde bias ei fatulone bias de hen echvies mi faakuri hunnanje heni tambikatta hisab me tiriya tambikattobure tiriya goskenwana يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربني ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار تبكتب رتيريان إزارو أم يكون لا يتشكون دابيكي أي نركاج دابيكي يعني نركاج إن حديث الجاس فهو مي بودا كما يكوجا مي هاج إزارو دماغ بنيا الله سبحانه وتعالى مي كبلا وديجنوانا كم علم من داروني مي تبكتب رتيريان غوسيا edan narkasha dege itur bodakan itur wajjakamuga wana mene adab itur wegen danakamuga wahake me hadith hangadene hema e hema samalu wanjekam pirihenu den ti bidalu gota sort kodulagen ulma mi kakulam pratiriya hunna chelagen samalgun men hama kasratu kurevene kasratu kurevene kulevene hama mi duwima hikem besikene hama mi bombarwes iturwana ekun awraniwa kollumakun mi nanna ituru gellumen nonna shedama ti fa kolle mi misalaka kapula hame niwawa echelagen oniyam kaydu ko t-shirt lagen football kulinas duwandiyes alol menna ege devfale velibe ekkama kiyama kuliwar kulew anekama ki ek kuliwara ki allah ussawa gota kuliwer mane ki alol menna e alkombe gotu gose kan evegin den nun heye gota kurenta ade allah subhanahu wa taala russawa komme kamaki ei alukamen ei hema algon men miharu kuliwar kuleruges e awar niwa kollagen horima ehin hama jehon onnan eka awar niwanu ko hunna kam nyena hunna war digu demigen da faafe getere honnani e hama mi firhenebbi sangnebbi samalu kanden jawar muhim nukutange miharu bay faafata ki ekude hindu kolge tere kora faafata salaka mi heko salaka bakkame kuri ene ekuri makkuda wagut kolge tere kora bodo kamene hama yakum menani bay faafata ki war gine irutaka kademigen da faafata bay mi hon mi 30 sahar 50 sahar mi honnani awrani wanuko eme faafa war digudemigen da gena dostaka demigen da faafa gotuga ta zamana bandene kuramugedani firhenomus komme do kulen noni duan da resort kolala adi egaturun ama algona barbada faagi kami algona me haygotuga komme taaka dies algon jeni samadwa namadu takarakka terwa he bay mi hum rajyen beruga samalgona barbada alage kami hospital ta gosule bay diwemes hama soto lage etan gireb band algon tar kihineb bay mun namadu mi kurani hama kakule bur maccan anna soto kolallage hama hospital ta gosehera ulini etan gireb band hindu daagotam mendur asuru bandin hame me hon ta ule etan be fene kihineb bay mi hun namadu tam mi kurani em hame kani awra niwa nukurumage itura namadu ves du ko etan gireb band mi ule hema komme wagutegges namadu kuran jejje namadu kurve gota
algon men tiben jeheni mi hedon alage den mi gama fa ko jalun mi nukuta fa ko len jehen hen algon hiwan misalka mi road mastan amalun bada tarawih waraggen bekade eter anhen bekambal hama e an lagen yanna echisaki hay gotu namadu kuran ekashigam vaachisen non arabbaru echi lagen kuma swarg buruga ngalagen hunneruga ekonangala niwa no awret kollagen mi namadu kun e gotaki an rangalu gotakan no ban algom namada Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu kurimati ga hutte iruga mi du riti rangalu feera meg hunnam ban khutubaga ali ala fa bawe mi firihanu ge terega masakkatoga an henunnan ehiterom ga wahaka alon suwaleki mi hama nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ari hon menna feni fawre namona enhe alon men ge terega masakkataro kawa ehi umaki ki hama himkamta nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ari hon engen e bahuri khutubaga is bayan kuri fadin aisha radhiyallahu anha ge ari hon suwala denna me kalege faano mi ge terega ahulwerinna mi ehi teri wada gannawa kama bangi ge adu wada gati me kalege faano miskita wada gannawa ka e bahurenge ema mi ambinnan ehi teromaki e kambalunna heyokun hitunge terega himenene kamen e ekama ko ege maanennu alunu ko me mi ko mi duty ba usulu noni hama ge kanta anhem miha qur'ani ge meni percent masakkate fi miha qur'ani meni percent masakkate ke ade mohon hama me kankam bahagen qur'an je kamennu eki yar anhenunna ke ge mohon tabiatu ges baik khad kankama mi lobi jehe fada gotaka noni hibbar kankam hunna khad gotaka Allah subhanahu wa ta'ala mi khalqu rabba fa bain mohon tabiataki bes hay gotu ge tereg masakkak kurman hunna shawgar kam sala kuda bar kuda kujjaku ejjalun ham fennan misala kuduttu anhen kujjaku ge tabiatu tafatu tuttu firihen kujjaku kuda kujja firihen kujja bejja kujja emme war tuttu sures karutaka mi badiya enkechga ankecha mi kisi war boda shawgar ko honno kujja gotuga fennan hame gota anhen kudin bodo manganner war gina fara hama gina kudin naki hama mi kakkangen gole mi kala kudi jodutaka mika kantattaka warboda shawgweri kan honna kujje gotuga fennane ede kudinga tobiyat warboda tafat ala aluma oga tirkamages kudang hen kudinna firhen kudinga honna tafat gotema Allah subhanahu wa ta'ala hay gotuga anhenu khalqu kurabba feswani ge terega tibe bayge gotu ge terega masakketta kura bayge gotuga khalqu kurabba afani ekama ko miharo mi zamanuga agotaki haggota mi kiyade mi hon eba kiyade mi amman bes beral mi kunnan jehene entan tan danjirema hisab firge monnani den geterege masakkat bes bahalagen mi hama sol duty bahagen kura got kanne baitan tami bani mi anhem mi hayan abi mi hayan heteroma ki hama rangalo kame ekama ko duty bahagen kura usulum kura kame kabegen nuwana kam algon fennane mi an hama abi mi ha hekon hitam hituma gotun kankan kuram be kiyane Islam dina mana kaman ekama ko mi firimi ha ki ambi mi ha vegen ulonima ekiya demme rangol gota kanno sedama khutubaga mi wani bay fara malumentere ama zuwanna namuna ka beleye bay mashhur misala ka football kolon terin nuni ama den kama bes kora mi alugan mi fada mi honge faratun namuna nagara ama war gos namuna taminege midani e komutakas e namuna nagan e farata ki alomenge dina ule baenno එහෙම අලුගන් මෙන්න මිහුන්ගේ ෆරාතෝ රගල නමෝන නුලිබ සෝර අලමෙන් දරින්න මී නමෝනක් ගොතක අසු දක්කම් වි කොන්ෆරාතෙත් مي الله تعالى كيرت القرآن بيان كربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله سبحانه وتعالى بدل كرمن قداميها هذه قيام الدوها بدلوا من قداميها يا وذكر الله كثيرا جنا الله سبحانه وتعالى هذا ما كراميها ميمي هو نبي صلى الله عليه وسلم جا ريبتي نمونا إما ألوكون من مي نمونا كي أي نبي صلى الله عليه وسلم في رهننا خاصة كانت تتوقع أي نمونا أنهرنا خاصة كانت تتوقع إكليك فان صلى الله عليه وسلم جا بيمكبلون أي نمونا كي إما أي kan algon men ge darinna emme furtames das koddenje
eme furtamis daskudden je kamaki ei nabiya sallallahu alaihi wasallam ei algon munge namona kamuga hifun hama eya akuga ekalege faanuge washagen tibbe ekalege faanuge nan nasru devvi me mativeri sahabi ebe karunnaki ei algon menge namona ege fahum misalakan ilum werin me tabi'i be karunga terin mativeri ma ilumeren goto mashhur be kalun ei namonata emme furtama namona kir rasul nabiy sallallahu alaihi wasallam shakken hema kalege faanu ulu bigota ulen masekke kura algon me si algon menge darin daskodden besbi e namona ga hifa algon men hifunu baraku nabiy sallallahu ta'ala wahi kurabani وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله سبحانه نبي صلى الله عليه وسلم تبامهن نجنستبيتشك بيجيه ايغا هيفاش ادي تبامهن كما مناكو فيكم غانما اكمكم دوروهلي واشن مفد اتن اتك ابهوري مي اكليغ فانا تباوما اكليغ فانا نمونا كان هيفوما مي نمونا غالون هيفنجه ام مهم سبكي نوني ميكن دارينا داسكودنجه emme muhimmu kamaki ei algonmenge darinnaki ei swarugeya hisaba devene bayakan hedun hayegatuga ni algonmenge mi duniyege dirulumuga maqsadaki ei evvesalega mitan aratskuga mitada badam hen ule bekmuga womennu algonmenge mitaga mi ule ulumaki ei akhiratataka tayyaro mekkama algonmenna swarugege mater ni'mat liben annani mina monaga hifagenkan darinna daskuddino يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى سوروك وانما إنكار كف ميهكم منوي سوروك وانما دكول هذا في ميهكم منوي سوروك واننا تمكلك فانوك أمتك تري نم بس واننا يكم إنكار كف ميهكم واننا صحابي دنا قيل ومن يأبى يا رسول الله كأكوه إنكار قرآن سوروك وانما إنكار نقرآن بسميه هن بسميه نقرآن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني من أطاعني دخل الجنة تمن كليك فانا تباب الجميع كسورك ود الجمانك ونانك فتميهك تمن كليك فانا تباب الجميع كسورك ونانه ومن عصاني فقد أبى تمن كليك فانا نكي من تري الجميع أميهك كسورك ونمن إنكار كفي إهما مي نمونا ألقون من دكم نجاهك تكيادن بدارنا ألقون من سورك ود بيني نبي صلى الله عليه وسلم تبابين أي نمونا hifagen algona biwaraku ekime hunge mi kerikule dun terikam hunnani ekiwaran hunnani emihaka biwarakun nabiyya sallallahu alaihi wasallam go sunnat hoge fambiya kale gafano ulubvi gota ulem masah kurambiya de kale gafano nahi kore bikanta takon dure rakka tere wanjel bay membuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam go sunnat ge heden tima ma bodwarano heden bodwarano e algona ulen angwa fa goin ega hifatan jehe mehma algon men salame beveni nabiyya sallallahu alaihi wasallam ulubgotan ulege adi sahabin e ulubgotan ulege Allah ta'ala wahi kurabani fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw tibamihum iman bigotan ibamihum tibamihum nemta muradiki nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahabi إبامهم بس إيمان بكم جوا بجيا إبامهم نكيت يدوم قولي بكم بابيك ما أقولون نمونا يبلم بي رسولا أدي رسولا صلى الله عليه وسلم جوا شاعن تبي صحابي ngolo bi ekutan ngolo eta masih kuram ehen ngolo ka banya ma ulam bi eki mi haddo faanala de mebesno e harukashi ka mebesno ei algon menna e gotaka ngolo ma amor verigam ba goin ehem de dem bay mun hem jamalu dubam bi no hemi e wahakata kenno miki e zamanuga dubba savari gotuga jamalu horima jamalu dubbi mi zamanuga urisa kalu bas kalu noni demis ema mi zamanuga savari gotuga engule mi zamanuga gen ekene henen alokan tattahuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabawu muga e be kalun engulu ulubbi gota ulembi algon me ena mona to kifambi shega mal men program nimmakan me gagana mam nimmalum ge kurin hama para kuruko vidada fanta tawadu veri kamaki darajo fulegenwa kamekam bensena bakadida ade mi oga veri kama hittiri kama mikan kamaki alham fashamas bayan kuri fademi amor vegam ba kan tawadu veri wanjen alon men horiha kamegges ei mi mistakunna meduges adi algon men hedungalo ma mikan kama meduges ei alon men kibur veri bayka
بيجن إنه الله تعالى كيس القرآن وحي كرون ولا تمشي في الأرض مرحا بودا كما أكوغا تيبا مي بيوم تيغا نهيغا شيء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا تيبا بينغن فلاي بس مدن هذه تيبا ديكو بينغوس مي فربتك حسابا فوراغن بس نودان إما ألغون منكي هتري ألغون منكي كومبيكن ألغون منك نفسه توغ بالكشيكن نكمتيكن ميكن كان دنگن دنيا متيغا ولي الله ألون كان هندان كوغن متاغا بدوس ولي هتري بيك ألغون من وانجا إهن آتك الله تعالى وحي كربني فإلهكم إله واحد فله أسلموا تيبامهم جبر إلهك أي إكوانت الله سبحانه وتعالى إله تيبامهم كي من تريواشي وبشر المخبتين مخبتين متاغ معنيكي المنو مدالواني أي تواضع روا مهن إبامهن مي أفابرك مجه خبر إبهوتهم ألغر منك ألغر منك مدير ولمجا الله سبحانه وتعالى إكوانت كرا أدي هم إيا أكوغا تواضع بري بيكا إبجه إهناتك إلى سبحانه وتعالى وحيك ربنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة آخرة قوت سورك أي دنيا متيك فساد كرمنتي بودا دك منتي كبرورك منتي ولي ميستكون التقى الله سبحانه وتعالى تيارك ربا فقوت يما إتنديو متقى علون ما يبجه ميالون من هتري وان ادي خاصه قلت دعوته مسه كرايروغا نالون من نكي ميستكون معاملات كرايروغا مي هتريكو اوغا تريكو ميستكون معاملات كرابيك ومكي بار مهم كان شهر بڑا شکر ہے تعالی پروگرام دے خلطکا ادال من میرے پروگرام نمالا تی بفن وکیلن میدکی ہمتی بفرون میرے پروگرام بس ඉතුරු මාලුමාත් එක ලිබිගෙන දී කමුග আদি උපදාන බයි සුවාතක ජවාබස්ති බෙෆොන්න ලිබිගෙන දී කමුග අලමෙන් මිරේ මිගනස්තිනි ඛුතුබායින්ගේ 26 වන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ආද අලම උම්මීද කි අනක සන්න හෆ්තාග තිබෙෆොන්න බද්දල් කොල්ලුම් එකතොන් හෆ්තාග අත දොයරේ කන අශිජ් ජහර් බද්දල් කොල්ලුම් මීද අලම වකියලාන අලමෙන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වල එක මට්ට කාර බඩ ශුක්‍රියා අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ්